Pamirsa Dinas Lingkungan Hidup utawi DLH Kabupaten Tabanan, saya nincapang kawentenan armada ring TPA Mandung. Risampun madurung nyane ngewawahin kalih alat berat merupa mesin ekskavator, miwah mesin bulldozer, rauh mangkin mewali ngewawahin kalih armada anggen ngayahin pengangkutan sampah. Dados nyane DLH Tabanan rauh mangkin madue kalih likur unit armada aktif miwah tetiga armada sane rusak berat. Kepala DLH Tabanan Gusti Putu Ekayana Mawasang, pewahan kalih armada operasional lu puniki ngawi gunayang dana APBD induk warsa kalih tali 3 likur. Maka kalih truk inucap pacang kanggen ngangkut lu ri sampun sawatara tempat pembuangan sampah TPS katutup. Kawahin penutupan TPS sering widangan kota Tabanan inucap raris ngutuang pikobot tiosan. Titik rute genah pengambilan sampah Sayan Jimbar Turmawah. Nampenen pikobot inucap DLH Tabanan melarapan armada anyar puniki pacang kanggen ngelaksanakan operasional pengangkutan sampah. Tadosnyane durung maka sami TPS katutup santukan kajejahang sidang limbakang pikobot anyar. Sekadi sane katampenin rauh mangkin sekadi ring widangan jalan di Penogoro sanes durung nyane sidang ngambil lu ring kalih genah ri sampun TPS katutup genah ngambil lu mawah dados 6 genah sane ngawinang galah pengambilan sampah Sayan Suwi tur rutenya nih mawah sani ngawinang muatang malih kawitangan armada anyar asapunika taler ring sejeronin nampenin pikobot lu ring Kabupaten Tabanan kerencenayang titik berat kelaksnayang ring tingkat desa utawi kramene dadosnya nih kramo pacang maprakanti sarang pihak ketiga utawi sane kantun kayahin oleh DLH yening sampun suak kelola pengelolaan sampah majanten armada miwah tenaga pacang nyidikang bisnis Bali nguning ayang.